Večer, dragi prijatelji Slovli EU, danes smo prišli v Benečijo, v tej magični, čarobni noči, ki je Šentjanževo, in z nami je gospa Erika Balus, ki nam bo nekaj povedala na kratko o tej lepi beneški vasi. Dober večer, tle smo v Gorenjem intervju in je mala vaščina od Srijemske občine in stanujemo v 40 ljudi in 3 ali 5 družine z otrokami. Je malo ljudi, ma se ušafamo lepo, je ko biti v nebesa. Oj Božime, tele dolince, oj Božime, tele dolince, oj Božime, tele dolince, Da quanti anni organizzate già il Cries? Da quando ricordo, da quando sono nata, si è sempre fatto il Cries, il giorno di San Giovanni. Za dan Svetega Ivana, e ricordo mia nonna che ha 84 anni, che anche lei quando era piccola, ogni paese faceva il suo Cries, il suo falò il giorno di San Giovanni. È un rito che risale all'epoca, tempi ormai remoti, non si sa insomma quale fosse l'origine, e sembrerebbe un'origine precristiana, proprio per il significato anche del Cries come dio del sole, del fuoco, della luce, un dio celtico, e veniva appunto acceso la sera del 23 per fare in modo che il 23 e il 24 fossero un unico giorno. Il pomeriggio del 23 ogni famiglia va a raccogliere i fiori nei campi, prende questi fiori per fare le croci di San Giovanni i Cries Svetega Ivana. Cries je stvarjen z rožami in prapot, ki je dieta na križe. Potem imamo darsco, to bijelo, ki je brada Svetega Ivana. E potem imamo margherite te armene in te bijele in rože nasred križa. In potem tel križa se dene ona urata, za ohranit hišo, an tisti, ki stanujejo v tu hišo. In ne delate samo križev, delate tudi nekaj drugega, ne? Delamo tudi krancelne. Če všafamo dosti tele margherite, te bijele in te armene, denimo tu nonit, ustaknemo dan na bijelo anno armeno, anta narmok tel krancel in denimo ona urata. In potem so tudi druge stvari, ki si runajo na večer, na dan Svetega Ivana, se berejo zeja za diet tu vino, ki se požehne na drug dan, na dan Svetega Ivana, se gre hmaša in se požehne tole vino in se ga nuca za vse bolezne. Imate še kakšne druge navade? Ja, so puno navade, ki enkrat so se runali, da se narunajo vic, so se zgubile, zvečer, so delali vse tiste reči, arjuhe, ovce vunene, barheške, vse obleke. In so delali tole arjuhe von, tako je prišla rosa zjutra in je tako obeljela. Zjutra zelo zahoda v 4-5 zjutra, če so se vajale tu trave za vzeti tole roso, ki je, so pravili, da je runalo lepo kožo in vse tele pijeje ali tele stvari, ki so imele ona lice, so se ozdravile. Se pravi, jutri zjutraj bi bilo treba narediti. Jutri zjutraj. No, bomo poskusili. Imate tudi kakšne posebne jedi, kakšne sladice? Ne, sladice ne. Jedi, ki zdaj runamo, za ki se berejo zeja, so tele marve.
in vsaka družina runa telemarve in telemarve so narejene z icam, z moko, mlijeko, an 5 ali 7 zeja. Vam pride na misel še kaj? Še kakšna posebna Ja, jih je puno, enkrat so runali, so vzeli glašo vode, ložili ven v hiše in tako luna jih normalno skuhala. Anta so pravili, da kar pride neka, se rata bijelo, tel bijak, stane bijel, anta se more videti ka rata u leto, kar krije se nu malo, kar ohin se nu malo uhasne, runamo bomo letale 7-krat ohin za, ne vem, za kje je tako tradicija. Je lepo, ne, da mislim, da ohranjamo tradicije in navade. Ja, ker zdaj je vse moderno, je vse tehnološko, je vse in te reči se malo človek se približa zemlji in svojimi domovini, svojimi korenini.